Guoko githakaini giki nikuo mwikuirwo uyu athikire mwiri wa mwendwa wake ciumia hituku. Thiri iria iroyo nowe wiki no owe aracoka kumiumbura thutha wa guikio ngono ni maabithaa a borithi. Hwaini wa ira niguo aratongoririe maabithaa a borithi nginyagia haria athikire Daisy Chebet mita 300 kuma mucii gwake. Mwikuirwo uyu na ritwa Geoffrey Kipkirui arahonokire marakara ma muingi uria urehitite kumumudia mwaki makimenereria giko giki. Hii mtu alikuwa rafiki na hii msichana, wamekuwa wakiishi, wanakuja wanarudi Muchorwe, wanaishi hapo wanarudi Muchorwe, lakini saa tumesikia kusikia kama amepotea. Family ya Daisy irauga mahorire ripoti shesheni ya borithi thutha wa kumwaga ciumia igere. Tunasikitika sana kwa kumpoteza kwa njia ambayo ni ya mkono wa mtu. Ni uchungu sana kwangu na kwa familia pamoja na marafiki wa Daisy. Aikari a ituura riri marauga unyui wa njohi na bangi ni umwe wa maundu maria macungiriirie ngero ta ici rundu umwe na ikuo cia andu aingi ituura-ini riri. Na hii mapombe Muchorwe imejaa na bangi tumaliziwe ishe. Mmekasirishwa na mwanamke, mwambie atoke aende. Sijui tubadilishiwe hii maaskari, sijui tufanyiwe namna gani sababu pombe haiishi tangu kitambo. Mwikuirwo riu ahingiritwo ceceni-ini ya borithi mwena wa Molo etereire gukinywo igoti-ini o riri nayo family ya Daisy irathagathaga uria ikumuhurukia na njira njagiriru. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Woragirwo.